Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole ole vo in hi November ni nga in rin ni ani a tunruma chuan North Korea chet na chungchanga India chanlet na le abe bomte North Korea ron in ro sak thar dan chungchang te kan puang le don ani North Korea chuan nuclear warhead phur thei missile lian kap chuaka India chuan November ni nga hian United Nations nena Korean Peninsula a denuclearization chu a thlop thu a soya collective interest ani thu a soi United Nations sa India IO nget Ruchira Kambos chuan Security Council a he thu hi soin November ni thuma North Korea in intercontinental ballistic missile ka chua chungchanga he thu hi soya mase he ICBM hi a fail thung intercontinental ballistic missile te hi North Korea ral thuam kap thui thei beran ni a nuclear warhead lian tak khovelet liam thlenga phur thei tura siaman ni North Korea in he missile ka chu mani khata hian North Korea hian South Korea lam hoin missile somni pathuma kap chuak bok North Korea chuan aral thuam en chin na hi United Nations le South Korea joint military drill wang ni in nan soya min baina tura anin puacha na invasion rehearsal anga North Korea hian an ngaya min vo khan na ni hei hi kan paljam mai don lo anti cher mai North Korea in do thlona za somriat zetin kan ramri an ron hrut thuak ani ti in South Korea chuan an soya he wang hian stealth aircraft ne North Korea chet na hi South lam chuan an changlet ngal ni in AFP chuan atar langa zirtop ni khan India IO UN member nget Kambos chuan North Korea missile ka chuate hi UN Security Council resolution bo chet na ni thu a soi United Nations a India member nget chuan North Korea thil ti hian he bial le a che vela rem na le muan na angong ani January thakhan United Nations Security Council chuan kumsang ni paruka tanga North Korea in nuclear le missile lama ahmalak na chanlet na atan rek na resolution pakwa an lo pom to ani resolution tinte hi North Korea in nuclear le ballistic missile kal pui mek soi se na le dem na an ni a dan lawa athil ti chu bansan turin an ngen bok UN Secretary General Antonio Guterres point in rin ni hian North Korea chu missile ka chua chungchanga na sa takin lo soi sel to a Security Council resolution kai hnoi zong nuaya international obligation zom turin North Korea chu angen ani US chuan North Korea chanlet nan supersonic bomber athon ta United States chuan indo thlona zatam tak telna combined aerial exercise lian takan kalpui meka hengzinga hian a tho pui a alai South Korea lampanin supersonic bomber anthon chhota tunkar chunga North Korea in ballistic missile te sawangin US chuan achak na lantir nan le North Korea vozam nan bom phur thlona hi atir ta ni South Korea Defense Ministry chuan US le South Korea Air Force tho hona
in rin ni November ni nga to pa hian US chuan B-1B bomber aron tir ti an soya South Korea le US sipai ho tu te chuan thu chiang zo kan soilo Vigilant storm exercise a hian in do thlona jahni somli velan tela heng zinga hian rampan nia F-35 fighter jet changkang tak tak te po antel hei hian North Korea ati thin rim tak zet ani North hian tun kar chung khan tuipuya missile tam tak akap chuaka heng zinga hian Japan marlama ka chua tura an ruaman thenom ram vonana anti intercontinental ballistic missile po atel North Korea Foreign Ministry chuan in rinit lai hian US le South Korea sipai thil ti chu vigilant storm chana diktak ni in an soya hei hi US military confrontation history alan tirna ani anti North Korea chuan mel malam hian an thunai na an chakna an ron tho chua puya kan ram himna ti dar thongin min ron vo za man tumani an tumang mai chuan min nor tol lawang dodal na khau ber mangin North Korea chuan chang le don ti North Korea lam chuan thu chuan siam North Korea nena an inkar boruak thatlo lai khan indo thlona lian B-1B thlo tir hi US le a tho puiram te tana an chakna lan tir dan tlang lon takani ve hrim hrima heng indo thlona te hi he biala an ron lan hun ber chu kumsang ni som pasari khan ni in mase tun nai kum enge mazat chung hian US le South Korea in Trump administration in North Korea nena diplomatic malak na thlop tura exercise lian tham an nei te anti topa wangin indo thlona lian hi thlo tir ani to ngai lova mase Biden chuan aron tir chuak le ta ni North Korea in aral thuam aron test le awang le na sazo ka ma aron lak le ta ka wangin tangrual ramte hian training lian takan nei ta ani North Korea in ral thuam aron test le awang le na sazo ka ma an ron lak le ta ka wangin tangrual ramte hian training lian takan nei le ta a North Korea hian nai taka American sipai chakna lan tirna angchi hi an huat berani Vigilant storm hi atira chuan zirtop nia top tura ruam manani a mase tangrual ramte chuan ninga nia North Korea in ballistic missile ka chhole ta ka wang khan training hi in rin ni thleng khan an pot sei le ta ni North Korea in missile somni pathum an kap chuaka hei hini khata missile an ka chhuwa tamber record ani hial North hian South Korea le US hian minron run an tumani anin buat sei mek North chuan invasion thei tura ta na rehearsal an nei ni ti in South le US lam an pu ole an boru ka tang le a tunma zong a in North hian missile an kap chuak tama an mani ngai dana chuan thiaman in ti ve North hian missile te serenga wang le even thutlung a bo che ta wangin ti in US le South Korea lam hian drilan na ya chuti lai minron run tumin drilan na ya rehearsal an na yani ti in North chuan indo thlona tir chuakin missile le lai pui han ron tir chuaka nasa thai ang berin kan chang le zel don ani anti ve bok North Korea vo zam tum ni om takin US chuan B-1B bomber strategic bomber an ron tir chuak boka North Korea thinre mazwal sau bok ole soi tura tam dutok le photang 힘있게 과시하는데 공헌한